fasulun ons kero sappa e go'a ɓongol no yewta en fi fiiliɗo e fi ƴiƴam ɓesugo joni nane ko fi fiilaye wanni faasu ƴiƴam ɓesugo mi mana ƴiƴam yaltayɗan ɗan batte jibingol ko ɗum wiyete ni faas ñawore majjan on kal haydin wano fiilurde fi man e haɗore muɗum on kala ko fiiliɗo haɗa huugol mo ƴiƴam ɓesugo kadi hino haɗa huugol kañum noon datu mum on dumunne mum on wa actaruhu ko ɓuri ɗuɗude ko e majjam mbi mana distance majjan ka duwa hattude ɗon ko juuti ko juuti na yo feƴƴu sittuna yawman balɗe 60 lebbi ɗiɗi timmuɗi fayda in qata addamu si ƴiƴam nan taƴi qablaha ko adi balɗe 60 walaw fi yawmil wilada hayso ko ñalande nde on tigi jibini nden konno watta kanko sonnajo jibinɗo iktasalat koyo yawloto longal wasallato juula ora waɗa dendanangal dewe ɗe simo wawi waɗude si tawi woni batte ko jibini ko ino muusude mo mamo feɓude o wata waɗude o ñawlo kono do ara nafi angal laaɓal hande kadi fa ida wadaha si woni ruttitike e makko addamu ƴiƴan ɗan kuppiyagayni o lootike o fuɗɗike dewal ɗan fuɗɗitike fayin ko haray ɗon ko taskagol fayin kana si laatike baynoma hakkude ƴiƴe ɗen ɗiɗi kuppuɗan ɗan e fuɗɗitiɗan na 15 yawman balɗe 15 timmuɗe fa aktara ha nattiri dow haray kana sani ƴiƴan ɗimman ɗan laatike haydan fiilurdu haray hande kadi ɗan ɗon na ƴiƴam ɓisugo haray ko ñawore fiilurdu haray bi mana ko yii ƴiƴam ɓesugo ngon gasi o fowtike o fuɗɗitike yiide ella no wowiri no haray ko noon kontete wa illa so na ɗon si tawi ko balɗe 14 ko balɗe 10 ko balɗe 2 ko balɗe 3 kuppugol ɗanɗa tun ɗanɗa fuɗɗiti goɗɗan fuɗɗitike wa illa so na ɗum haray damma ɗan takkete ɗan wattidete ilal awwal faade aranan ɗan wa kana haray ɗan laatike min tamamin nifas ko jeyaɗan e timminirɗan ƴiƴam ɓesugo ɗan en faami ka bandiraɓe surtout ɗo ɓuri concernude sonnajo on o jibini ƴiƴam ella ko jibini kon haray himo yanana taw juulu taw waɗi dewal ha timma balɗe 60 si ko paali ha ɗum si woni balɗe 60 ko paali haray aada makko on o juulay hande kadi o hooray kono haray ko honno o warrata o loototo o longal o salligo o juula haray ko honno o warrata ino waywa ka fiilotoɗo mo aada mum feƴƴiti on haray ko yo noddu ka numéro téléphone mi ɓanginanamo amma si tawi woni on tigi jibini tun ƴiƴan ɗan kupi ñallal balɗe 2 yontere lewru tun kupi haray ko yo looto longal o continue dewal makko ngal si woni balɗe 3 4 5 6 7 10 ƴiƴan ɗan fuɗɗitike haray ko yo considir ko ƴiƴam ɓesugo ɗan woni lannali ko ɗan fuɗɗiti si tawi timmi balɗe 15 tout juste ha nattiri dow ƴiƴan ngo fuɗɗitike haray ko yo faamu ɗan ɗon ko fiilorde en faami ka neniraɓe haray no concerne en enen worɓe ɓe moƴƴa faltogol ɗum ɗo ko no wawen faltirde sonnaɓe meɗen ɓe so na ɗum ɓe jiiɓoto e nder dewal ngal haray miɗo wasi en enen worɓe ɓen surtout jentagol tafsir o moƴƴa faama wawa wallitade sonnaɓe men ɓe wonno mi walli wasiyori kadi bandiraɓe men ɓen etagol jento o tafsir kamɓe kadi ɓe faama